a happy Sabbath. Same to you. And I'm your fever call. Adum. And who I say, I come down a call saying, Nyamiadum, a call pa. They who I say, also for Usu a chow. Yeah. Man, happy Sabbath and pay one and I suffer my work, my dining. And I say, young quay nim a war upon the church room. Yeah, then Yamia say, na, Michia will be say. Michia come down for so ye. Last week, and then week number. Yame edum anye a yikra na emuye kama. Yame nshira de zigane da de no. Yame nshira obi. Enen so kokume wo ofurukrum. Awie anano pay. Efra no pay akopma na enwumre. Oh, okay. And then we ofurukrum. South Central Ghana Conference. Yeah. Okay. I mean a program bay. A praise. Praise, okay. Yeah. Okay. Yeah, praise and anope no ebe discuss the importance of prayer. Until we are not yet empire. A day of prayer now, say weekly, a weekly prayer. A day of prayer. Okay. Yeah. Nyamidum when they ever share idea ba kwa and kane no na ya wadwem foforo bi wo ho. H priority. You can't eat paroro. Anyone be no onima de cro. Minimum near Bakusia Quentu. We are most this year. I go to a chair, Mamma ya. For the first time, you could check up. And now, lab technician, no, acquire labs, and was one ya, H paroro. Says Anne Canada. Paroro, a tola. Na afina Esther be him kwaku na msa de echi na okan na yemu ahye no ana o se di no wa edi go back to pyrori ti say dia kana to aso so be ka say HIV se de be je bi was me yem shashe na so say H pyrori na bisa say eno so e dia for the first time it is side no pyrori ene se wonya yem kuru yeah a friend ulcer na ya pese din komo kakra fa ulcer sometimes ya ne binom wa adwene se kom na dewa yeah unya ulcer yeah there be a bacteria I friend Helicobacter pylori aya na idin ne wanti etwa so ye no H pylori okay na sai bibri ulcer ya yare sai bibri ulcer no a yese komo de wana aye ono esai bibri say bacteria say obinya kissing mfia no na saliva no say H pylori ono ulcer no yes obetimi de ama even aduane no intina ya na Ghana Standard Board ya no mo adwene bi say ye no anuane wo monten restaurant ne ade say check hwe and also be kiss you out minya ulcer. Oh yeah. And emi nua ba obi kiss no. Because wono mframa mfane yam. Na no ese onya H pylori se ho wo kan bi. Na me say na wo common ne wo. Eye den na wo konya. Ya ye wo fa sa yare no ho no. Enti na sai bibiri no. Unim se wote crowded area me fan se kejiti aho bola ho na unya contactor ubetime nya sa bacteria no ubetime nya sa bacteria no na de wo mo ehun ne se enkola na me fa ne se be o mo sa na form bibia o fa no wadie H pylori ubetime na 20 years a unhunu symptoms oh sir o ebetime atena o so ache na unhunu symptoms serious symptoms here, but a bit trigger and as a bit worsen bra wunyini. A womb say, Utiminia yem crew fa baby to say naprusin, felden, ene brufine, aspirin, say a year on says our mona bobon. Say winya nokwa. Sometimes ya then right at rema one, tamane bobono. Yeah. Say be a winya nokwa, be a you bit my casa be a condom brufine, naprusin. And I felt in. So I say, so one no na one she ya, which mean yam crew.
Okay, a drobi betimi akoso. Sabi. Ama wonya yemkru na eye ade a kwaku. Sai papa. Sai papa. Mine. Enu nti esese adofo ne atifo. Ye extra careful. Free say yare no ne ko adin. Osayade. Enye easy. Se be free uso no edne. Na areho some wo mba ko ne se nuane a yedie ne kwan efa so die nuane no. Eno so we sen no. Kwan efa so di nuane. Ene nuane bia yedie no. Eno so ma se osa wo so a. Enuro biara ni ho a ye papa. A obenu mebeko. Enko mfi ukra. Na to so itimi kan spinal cord. Oh. Se osa transfer cha itimi kan wachi kase no. Eno ma ebeko so wo mu udidi a asem. Wani di a asem. Enu nti busuafo yenhwe ne yie. Unim say be 3 weeks 3 weeks ni obi complaining na chi kase no. Ye ne ya na honamu wano no painkillers eno kura na bekun no. Eno na kum nipa bebre also kum. And I'm saying na work hospital. Osemanu nura edudu ebe se ne ebe se mabere wadwuma mutime da kakra. Unim say na no se call Dr. Hamilton ho no se ulcer. And I may challenge and say na ulcer dey no chika se. And e koye oya. Se ulcer no transfer cha. Che se eno ma ebe course no. Na arewo sem ne say ya na well min twin kan sa bebre. Se medications ayenum ne ana kwan faso ma yenum nuru no na. Free say SSS wunya yare bia yehunu the cause. The cause of it, Yehunu wi a afi ne yehunu remedies e de be ma. Remedies na de ma na SSS wo hwe yi say we yi no ma bi free ho na de no ma bi sha na mu. Maka sa asem with several times. Say yare bia betena wo so a na wo pese ekọ na ase tu a ne wo ye ne say no ma bi a na wo ye no wo yi free ho na de foforo be de ben e be sha na mu yesi obi wo fa drug obi wo ha ofa bia na narcotic drugs ni ade say o pese ojai a je se o replace o de bibi sha na mu anya sa obesa ko ho anya sa obesa ko ho bi enti say wo ulcer eno ma bebre wo ho a se o twu ho free eye papa o eye papa ma obi a bia eye papa but unkwan na mo condition ti let's say we ahwe one any say artificial spices ulcer hwe me kan na me koso kan ne say so wo first street ne so especially weekends na wo fa so ana anumre kwa anajo no bonsam timo den no I don't know why bonsam timo den because we should youth na egu street ne so ne enoma nnuane a wo mu dia ye busa se wo mu anim tisen because an chakra o ene osa ne ye fa no kindergarten sa drinks no ne sa sausage ne sa noodles na ye de man kola no akola no owo 8 priority but enam say ne muzzle no ene immune system ye strong nti asat bra o kan no stomach line no ye active enti emra ye kan ena ye san twin contaminated food esan makola ni di say also also a uni milk but enano ne ye kasem no ye part of the world ye can say a energy drink a color a flavor a sugar and it's a ulcer emwa emeho but enam sasama me can say a bit ma betena so na unim and ensure science so bia anya de ben enhyew enti bra ulcer be yi ne ho pe no na ebi prawo edanti ulcer no etimi hye etena obi so che bebrebe ansa na yi ne ho enu na ehu
ɛna na yɛnim sɛ nsan ɛsan papa because ɛ bacteria ɛno na ɛyɛ me nwanwa kakra sɛ wo sɛ ɛsan no ɛda saa bacteria no ɔkɔtena nipadua no mu a ɛhe na ɔtea ɛhe na ɔpɛ stomach lining no mu ɛhɔ na ɔpa sɛ ɔbɛtena stomach lining no ɛno mu na ɔbɛtena na watutu kuro wɔ mu ɛda stomach lining no ebi na da screen so na hwɛ ebi na abo na tutu kuro hɔ no abusa bra Facebook na bɛhwɛ sɛnea stomach lining no a ɛɔda ɛka no sɛ aboa no a bacteria no a ɔde ulcer nam no ɔba sei ɛna ɔyɔ no o sei na ɔyɛ no normal okay ɛna sɛ obetumi atena wa ma n'ani agye a ɛyɛ normal a mebobɔ so ya okay artificial spices milk sugar contaminated food the who consume caffeinated drinks and not late eating ɛda no so ka late eating what I say okay and then any baby at first no near say oban rest na what na unya osa and yeah entisa bim yeah me call akomadan nipa horo e ba me ho nyina dodo no aye osa fi say omo de chemical na ye adwuma okay so what I say okay enti bo no say family we ya nipa be fo obi but what I say enti esan e na yenim se sai mi yinne se wo ka se osa etumi se sai e na nuane a opɛ no na ye de ma no enti spreadia na spreadia obohunu lady kama guy kama enche bon se was start say already sweet okay ada wadaroma osa no se betra nipadua mu a apart from se meti se meyam no enema baby na be ma obi ehu se meti se meyam no betimi itimi se esophagus okay osa no awu okay unse etena mu cha afi no mpe baby ote ni bi no nante no mpe baby ote ni bi ebi ni se obi nya osa se watimi develop watimi akonya peptic na ne boa no we no yunyane obi o consume ya bonzo wote se ne boa no we no sa se nuane no so more no ye oil foods any fatty foods okay so what I say okay enti no se yensem bebre ebi ni se be kan se be timi account spinal cord osa no yes aboa no wewia timi koduru ho ebi timi wo ho a na num nyina timi yekuru so what I say enti mo menye extra careful osa ne normal ho na yemfa nuane bi replace sa carbonated ne whatever coffee na yenom ataya no ayenom ne sa enti won say ko areas bi wo ho a na osa itimi develop a content ye de na wo lifestyle ni enti no ye nim se wo osa woni meko eno ano no eno nko a na enim eno nko a se wo osa woni meko enim se eno nko a na trigger no enim se say milk ne ma okekan nyina nso enti yanhwe yi me be bobo nuane bi so aso bi osa odi e be bo osa o de kan nuane ho no yi we ni free mu a okay bibi ti say berries okay your blueberries okay your strawberries sa berries no ye afi apple ankasa eye ade a itu osa ase okay pa onions jene ebua osa na nsan mi design ba akoma obi o osa me ma no koto o ejeni de akese ni bi no na ma no to lemon na ma no to garlic ni ginger ena o se eda aboa mi wo nam se yes ebe boa wo na de wudie no de fagu ho emwa afa broccoli e contain ade bi e friend sulforaphane eno ne calm nerves ene muscle no ne stomach lining no eno no e calm ne down pa afa ade a eye rich in
probiotics afei enuane a fiber wom because also was so aduane a processed food no enuane a yɛkasa processed food enuane a fa machine se bibi ti say eye eburu a yaso ho ye enuane a ayi fiber no afiri mu ese se eni kwaso kon bibi ti say oats wheat eboa ulcer patient afei brown rice so also white rice no say dey omo friend perfume no emwoawo okay nti brown rice no say afei carrot any normal green to say kontomre sa green nsusuano no eboa pa okay eboa afei lentils sa normal green afei bibi to say acid no okay banana ne melon ani any olive oil no eboa pa okay banana especially banana obi wo ulcer at least enko beda konya de asichire nim no papa no a e wadi mienu na miensa your friend asante de no asante oman your friend asante de no enketo akakra no na aboko potassium na ewum no very high okay nti eboa etimi kram no down okay afa yenwe ye say ye wo ulcer nuane a ye di no maka ne hamre bi atwam say yenchi winche okay wesa aduane ne che wesa aduane no na aduane ni ensa senya digestion e wo wonum ansana yemubom amemene because say digestive system no enye active wa emwa wo yefunu no ye wonuane bi wo te say yem friend say meat esese sebe owisa che kakra kane no bi ane ya adwene ye se bi a sebe nika bi wo ye yefunu mu na digestive system no na digest aduane no nti digestion so e hyase free enum okay na wo salava no ntesu no afra aduane no ansa na wa start say udi enna wo ulcer kokuade ba kwa esese ehwe ne yie susu di main bebrebe mo sense komode o komode o ene se wudidi ama ahome ate eno eye nsem mienu okay eni kwan se o skip breakfast okay o sorry anopa esese wudidi ntem okay wudidi earlier eni kwan se duane asichire wo mu o consume o ulcer o ye ulcer patient there be even gbe makura de eni kwan se o breakfast consume aduane a asichire wo okay no sa emwa okay because on say what stress your stomach no anadwene nyina what stress your stomach no enti stomach no aye almost empty okay bibie nim okay tu sorry anopa na nka ebia remedies bi ubetime bi won suhye no onombo the ginger begum go the lemon begum na waste product ni nyina besna kro no ukotra so se wudidi a enkonkonzumu aduane a esichire wo mu di aduane so ati ase di aduane a nutritional values no ewom kese bibi se sugar no any fiber no nutritional values bia na ubetime anya no wo mu enti anya extra careful okay yare na yetuo no nyame ma ya akwankyera editu yare o okay nyame ma ya akwankyere okay but bibia be sen wie mu a akoye enoma bebre enti medical can say and stress stomach o stress stomach akwan ba ko ne se obedidi ame bebre o stress stomach o me bebre a wo ha yefunu no o ha yefunu no afi o ma yefunu no da mpan bebre nso a o ha yefunu no okay se fa sa akonya we so ene at least se wohunu pe de esese o ye no kane ne se obehunu doctor okay okay na diagnose wohunu se wo ulcer o de ne peptic na whatever okay nti wonya hunu sa de a afi pediatrician na we very good okay na on design enuane ma wo say yade na yesi eni aduru no emreti awa bi na yare no ko eda de emi hu no pay yese o ma waka se outside to me sai etumi sai mfa se ma wo se me partner obi ana me yonko amene nam e obi me dem a prevent me ho afri no ho a ensa me ene wate say normal we ena wo ya ebeboa wo na
H pylori otimi free system no enti wo ye no ma no so nya bi sa o partner no ma okay me a me ni bi no kra no ni nua na wodi me so me ni bi na moa me na moa wo okay because nuane a ya bobo so no se nye ulcer kra no a oni padua no boa no okay se enye ulcer na wo a okay nuane a mabobo so nyina no e boa ma immune system ne strong ni enim se immune system ne stronger bacteria no ontimi ntra system no okay otenam kra ontimi nhamo eda ebidi severe pa ne ulcer no tun se ka no ho a oni agro se nipa no ekom de na eyasem odide men so a eyasem eno so ya asem so atiasem ekom de na eyasem odide men so a obu okra nya didi men aduane to ne yem so a eyasem so atiasem eno nti ebinum de eba o kasa no nkra wonti yeah de bia no e ha na uti uti do gen uyemu tutu a tese bibia de so yeah, that's Elder. I'm saying Opemsuo Radio 104.7 FM.